Drage učenice, danas prelazimo na oduzimanje brojeva u ovom obliku kao 13 minus 3. A da bismo to naučili, potrebno nam je ponoviti ono što već znamo. Zato ćemo riješiti zadatke koje se nalaze ovdje gore. Ja ću vam u tome malo pomoći, pa da vidimo koliko je to 7 minus 5. Tako je, to je 2. 9 minus 8 jako je lako, to je 1. 8 minus 4 su 4. 5 minus 3 su 2. Sada malo zbrajanja onoga što smo učili zadnji puta i već ponovili. 10 plus 3 je 13. 10 plus 5 15. 10 plus 4 14 i 10 plus 9 19. Sada možete promotriti ovaj crtež na kojem se nalaze Gita i njezina mlađa sestra. Što drži Gita? Gita drži balone. Sada, što se dogodilo? Hajdemo izbrojati koliko Gita ima balona. Ukupno 13. Gita je imala 13 balona, a mlađa joj je sestra probušila 3 balona. Koliko je onda balona ostalo Giti? Znači, izbrojali smo da je Gita imala ukupno 13 balona, 3 joj je probušila njezina sestra. To znači da je 13 manje 3 jednako 10. Giti je ostalo 10 balona. Mi ćemo to provjeriti na način da ćemo prebrojati balone. Hajdemo to učiniti zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako da zapisujemo 13 minus 3 jednako je 10. To isto možemo provjeriti i na brojevnoj crti. Pronađemo broj 13 i oduzmemo broj 3, odnosno 13 minus 1, 2, 3 i dolazimo do broja 10. Sada izračunat ćemo ovdje dolje u ovom prostoru, također će vam se pojaviti rješenja. Idemo izračunati zajedno. 13 minus 3 jednako je 10. Koji broj minus 3 nam daje 10? To je broj 13. 13 minus koji broj će nam onda dati 10? Tako je, to je 3. I sada ponovno 13 minus 3, ali ovog puta rješenje nam se nalazi ispred zagrade, a to je broj 10. Isto to nam se nalazi u ovom zadnjem zadatku. 10 je jednako 13 minus 3. Vi ćete sada u svoje bilježnice zapisati naslov oduzimanje 13 minus 3 i nacrtati ukupno 13 balona. 3 ćete prekrižiti i ispod toga napisati 13 minus 3 jednako je 10. Nakon toga možete krenuti na rješavanje zadataka u udžbeniku na 113. stranici. Zadaci ne bi trebali biti problem jer u prvom zadatku trebate oduzeti ono što se nalazi na sličicama, u drugom zadatku prikazati brojeve u tablicama i izračunati, u trećem zadatku oduzeti na brojevnoj crti, u četvrtom izračunati, a možete se koristiti i brojevnom crtom da bi vam bilo lakše, u petom zadatku izračunati i u šestom zadatak riječima koji kaže da Marta ima 16 godina, Eva je 6 godina mlađa od Marte. Koliko godina ima Eva? Dolje imate prostor za račun i odgovor.
Nakon toga riješite radnu bilježnicu na 78. stranici.